Okay, hi, now Zotono Sivo Kana Chini Counting Day of TTADC General Election 2026 ni. Kana lekha zangnai, yakaba lekha mung. Abun bagang poinai sini joto rangchang ni joto kakaham takukte bukuk sono. Let this counting be peaceful. Let us all be sung jotono peace and harmony nargai. Sang khana ni counting no kaham ke tong kachang ni bising te paina ni bagoi no nang kobong no harzao chi chong bari fainai thangnai abo only for 5 years but sang dofa tonga nang nai haise abon bagai ang just request khaina ni mu chungo to all my friends from across the state je TTADC area wo je sini counting na ding thangai tongo bodol painai fainai Awain sung jotono pal baksa kai sung samungma khainai and abusini duty as a responsible citizens of the state and as the prasa sung jotono kaham kereng kai no counting o pai fai jotono kaham kereng kai no firo no bagai no koyo and kamama jagao yata violencing yatoi yata sung kebna kebo ham khayatoi amai sung manai nai karon sung nukha je tabuni o Bottoman government borong ayo violence ungthung borok violence na hamjago ambai borok bangma din tei borok violence sisti khaine chesta khaikya amhai borok tabawo nai tongo silai patham bom tu hoi abon borok area wo tiprasa thile di ni borok ne abon wanchu mong haisi and ije abo totally aboni Bottoman je mukhyamantri yakabe chief minister ni bisingtinyo ma hengjago tongo bising khatai because why law and order bini yago bo law and order bo kam ke porichalona khaimia bo kam ke bo department chalok mania abuni bagai bini thani na blame karon je tabuni oroni Bottoman je tabuk CM the chief minister of Tripura bini bisingtinyo law and order smooth ingia bin bisingtinyo law and order kam ke smooth ke ran khaijek maya karon bini quality greenamni sija ka haise and kebangma bason rekha jeta jotono communal jesini Tripura hastewo tiprasa no tui aske communal tent sungai tongo and bin aban naimung je boro ahawo tiprasa no sobsamanya second class citizens namai ton nabani bin one sumo thiaba baksa jara bin leadership tongoi saksak neta kotor one sungai rok barabu sia borke sauze tiprasa ni mukti data phu Tiprasani mukti data ni berkawan sugis berkau congoi tanggal haisi. Siapa je tiprasani mukti data nai, bo tiprasani mukti rani porogya. Bo tiprasani mukti rime abo. Bo sudah tiprasani binas kaya ni berjasta bini. Abo ni bagai mohai waktu section ni berrok tongo, je berrok violence sisti kaya, sobsamne area abo gondogol sisti kaya ni abo ni bong ni jasta. Nor nukhana Takarzola am chayo bahino din dahare khule am in a broad daylight sal kathang silai patham boom je BJP ni candidate ni bising nok ni bising ni hoite manmani lainor nukhana thangna koidin se gilatoli haijagawo istol manjamani BJP ni gunda bahini niyago so all these things mo byang ni phaiba karon mo bong ni higher authority ni level ni hoite boro mo sarak jago area thangdi bom kita di koglaji thile di tiprasa amo sudu tabuk simia aba totkaling bamfront sorga amani simina am hisisti khajaw haisi ab borok kasan boroni mentally ni wan sumong tiprasa elakawa te tiprasa thile borka raju to khaye kotor post na hoi CM deputy CM minister sanani hawa bor amno wan sumong haisi so nang ding tiprasa nang se wan suk di tabo I borong ni o borong ni boni ki chokoro mangda nang klai tong sinai o borong chokoro tong nang ki rasniti simi tor jogai tong na amun nang se wan sukti hais borok nang gang guys yesek sungno divide and rule policy thungai sungno siklugi tong ma asap borok jiban khona or raju to khemia borong di jibu sugachi so apani bagai ang just koina ni muchungo ani to khakham takok dei bukuk songno to all my brothers and sisters and mothers and fathers jotono ani ma song fa song sung jotono kanan dino paimani yakulo kaham kurun kai chung chini counting pai I borono sung kashin sikar na je tiprasal tabu thansang
जों even wansung mani sini jompoi jala tagarjala bhaino without any violence zero violence ni bisingte election paina ne wan to mani pia जों nukha furbo 10 tarikh je BJP ni candidate ni nok bising ni hoite silai boom kabangma aboni election sai sekang kabangma sai sekang over violence jasta khai violence risti khai bar try khamni sing abo saiman to haipeno जों kuno react ria karon react khang ka bar obon kaisa jitamo sini borono case khainai rnai abon borono wan sumung khaise any ben kanan dina bangabon konya ni muchungo जों je japan paithung jespan ngothung जों jotona violence ri khai peace and harmony ni bisingte sini kanani counting no paile endor to jotona siwo I borok tam khage boro tabo ani counting no to boro already bisram no shifting khaitmangka so जों jotona khana counting by जों bisram no thang mato so abon bagai जों jotona bal baksa kai जों khana jotona thanglai jotona phaile na enang koina ni muchungu khana jotona jara counting o thangnai rongno chuang mai kham cha ewoi nung yawoi jotona kaham kren ke thangi phaina ni bagai dama hasal kabama jaga tongo sini counting jeta hasal tongo like ini raima valley hai korbuk hai ini obordo amarpur hai jama thango saban bagai ebong koya boi जों jotona koina ni muchungu to all my brothers and sisters जों khana ni bisingo je counting payment ya bolo जों kaham kren ke paile ye peace and harmony nargai aboni bagai angdorno koina mo ra because tangdi जों nukha tripura hastebo kabangma chongbari brum brum no जों walai toklai buglai am herono जों tabuk sini society wo nang ang se change ma khaisne hesi जों same thing 2021 of bahino jefro sini first TTADC government form khayo apro chini bobagra kaise message pass khayo no violence karon mo जों sini dofabo जों bai जों violence khaigang kan abo buchungno moni yo hesi aboni bagai no alright jobo ayang nani phaini borok itongma kosumni besarap borok amnya sunu rule khaima no haisi karon borni amno satai barbar satai klai khurjai satai klai yo 75 years o borok sudu tiprasa thile di bulai di toklai di borok hangka raju to sabai chief minister sani kotor pusani abon manyo salsa salni nograi phaina rok tini o jaga no phangai tong haisi abon bagai ning se wansuk di asa tiprasangai ringki salsa salni nograi phaina da nang oro thiyasang nang bong nok phangsan na haisi जों saimano kabangma borok tiprasarok tagbo kabangma inkilab jindabad bamfront sarkar no ni wansuk tong haisi and I borok borni te changing ya borni karon baksa jotno chabai mani se aun dei chabai mani karon 25 ta bosor CPM sarkar tongfuru power tongai CPM sarkar ni kolomti be chanai rok borok pogoi me abo pia borok wansuk tongo CPM te se government fainai and that was same thing BJP tongai BJP tai government paili hane wansuk tong so for us sini bubagra sini maharaj barbar sawo party phainai thangnai but dofa tonga nangnai hesi sini bagai party not important sini bagai dofa important je jagoni dofa sakri nang sambe party khainai so abono kaise message nani buchungo kana across the state sara tripura sini ADC areas 28 constituency o jagawa sini kana lekhamung yakaba lekhajangnai counting go no jotono kaham krenga thangmai phaiban bisingtui no jotono kebo violence khayoi kebo khorsa walai bulai togyawi जों kaham krenga sini counting o pai sini dofani bagai जों buskang bagai mawan chlani nei ang norona sang kok kasana bujungo khayo nor jotono kaham kreng tongna ningthung sini dofa ayoglok tong haisi karon sini bagai dofa is important sini dofa ni bagai जों jotono samung kaham bisingtei जों samung khalen norona gamun konya muchungo and kabangma je leaders tongo sob somoy no every time every day uskani mulog ruoi nor joton nukhana je aroni bortoman tabuni kabangma minister hoite chief minister hoite aboni bortoman chief minister professor dr manik shah sob somoy bini kuno ekta political bason kori development bason kori bini bason sob somoy bulanyani toglanyani ekjon chief minister ni bason abo nke sudu bo BJP ni hisimje bo chief minister nuan su haisi sara tripura ni chief minister ni bo saksona porichiriya ekjon chief minister bo totally sob somoy kok sanga ke
uskani muilog rubai bulainani toklainani enaban nukha je unqualified leaders quality leaders rok je tamoni bortoman tribal welfare minister songrok amon bai bongni bokhugo khoroksa unparliamentary word khoroksa barani সংবিধান tiyai semai tangai montri nai bororok bor tintamsa tokbukur funyai. So all these people, they are not qualified as a leader. Borong thani kun ekta leader ni quality kari. Borong thani kun ekta leader ni quality kari, including chief minister. Karon chief minister se, omai ke samong hamya furungi tong hungkapa. Bini under siba je leader kaya tang nai ba. Ngaro nukhana chini bubagra, abon bai chini bubagra hai chini bagai leader. Basik hamjang mani bising tei, peace ni bising tei, tong kecang ni halong ni bising tei, bosung na furungi tong mas. So borong ni am haya, borong ni le jet most of tong nai, je other chief minister, sobsame bin buku go basona khana nyara, khamsi kazane kok, wala rizane kok, am hemang ni bin thani kok khana haisi. So awan bagai my dear people, nor jotona kaham kereng ke tongai, seng mahai leader songno, 5 বছর পর পর hain salary man haisi. 5 বছর পর bahin salary manam, amte he leader finai thangna haisi. Bachi ni bagale, seng dofat mata mama thangsa, seng dofat ni bai jawa ma khana haisi. Awan bagai chini bubag rawan saitong sini bagai first dofa not the party awan bagai ang koina ni muchungo sung jotona kaham kene ke tongmani bisingte sung accounting din lai roi sung je paine ro paimen bisingte sung tong tholai ye sung sini buskan ni bagai wan chuke sin dofa ni bagai samung khai sung sini dofa wa je nangkong mani je tiprasar ni main naharmung ba naikol mani abo sang kaham kereng kai sang bus kama oleh ni no jot tono thane desha ambai jotonon dipal kaham di prasad of 5 lok